Reka nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye byose muherereyemo. Abakunzi bacu, amatangazo n'inzandiko bikomeje kuba byinshi, bikomeje kwiyongera ku ruhande rwa AFC M23. Ndetse bimeze gute ayo matangazo bakomeje gusohora? Arimo iki? Ku ikubitiro ndahita mbabwira ku itangazo ryashizwe hanze n'uruhande rwa AFC M23, aho bavuga ko hari ingabo z'u Burundi ibihumbi birenga 10 zamaze kugera muri Haut Plateau zigiye kurwana na Twirwaneho. Bakunzi bacu, mu mujyi wa Kinshasa ku munsi w'ejo habereye igikorwa cyo gushingura mu cyubahiro wahoze ari guverineri wa Nord Kivu, General Major Peter Chirumwami, ndetse na Colonel Rugabisha waguye ku mirongo y'urugamba ku ruhande rwa FARDC hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, muri Nyabibwe, muri teritwari ya Karehe. Ku munsi w'ejo kandi Moise Nyarugabo yakoranye ikiganiro n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma, asobanura byinshi ku birimo kubera muri Haut Plateau hariya mu gace ka Minembwe. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe, uko byoroshye cyane ugahita ukanda aho hasi handitse subscribe, kugira ngo amakuru yacu uzoze uyabonera ku gihe. Bakunzi bacu, ku ruhande rwa AFC M23, inzandiko n'impapuro bikomeje gucicikana, bakomeza kugaragaza ko muri izo nzandiko harimo amakuru bafite y'uruhande rwa leta ya Congo, aho rwamaze kwica amasezerano yose yarimo abera i Doha. Bakaba rero batangiye kwitegura imirwano yo kugira ngo bigarurire ibice bya hariya muri Bukavu na Goma bifitwe n'uruhande rwa AFC M23. Kandi i Doha muri Qatar bari bumvikanye ku bijyanye no guhagarika imirwano. Bakunzi bacu, ku munsi w'ejo rero AFC M23 yagaragaje uburyo leta ya Congo mu gace ka Uvira ndetse no muri Haut Plateau ikomeje kwiyegeranya, ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yarimbura umutwe wa Twirwaneho, nawe wamaze gutangaza ko wiyunze kuri AFC M23. Twirwaneho ubu nyine niyo irimo kugarukwaho cyane, niyo yabaye ibamba ku ruhande rwa leta ya Congo, aho ingabo ibihumbi 10 z'u Burundi, ingabo ibihumbi 10 z'u Burundi zamaze kugera muri Haut Plateau mu kuja kwifatanya na Wazalendo, Mai Mai na leta ya Congo FARDC ndetse na FDLR kugira ngo bamareho umunyamurenge wese utuye muri kariya gace ka Haut Plateau. Bakunzi bacu, reka tubasubiriremo gato kumvo n'imvano y'ibibazo biri muri Haut Plateau. Hangaha ni mu Minembwe, uburyo byatangiye guhera mu 2017 Mai Mai zitaritwa Abazalendo zifatanyije n'umutwe w'abarundi wa Red Tabara. Izi Mai Mai rero zagabye ibitero bikomeye cyane hariya muri Haut Plateau mu bice byari bituyemo abanyamurenge. Imihana myinshi yarasenyutse, abantu baricwa, abaturage barimo abagore n'abana n'abakuze, ndetse inka ziranyagwa. Iyi Haut Plateau irasenyuka ku kigero cya 90%. Bivuze ngo rero ibi byose byakorwaga hari ingabo za leta ya Congo, hari na MONUSCO. Izi nka zanyagiwe mu bice bitandukanye zigera mu 500,000. Izi nka rero zaranyazwe zijya kugurishirizwa ku masoko, n'ubundi amasoko yararimo FARDC, amasoko ya leta yarasanzwe akorwa. Izi nka rero iyo zanyagwaga zacaga n'ubundi mu maeneo ayobowe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ntacyo leta ya Congo yigeze ikora kugira ngo igarure izi nka. Ibi ni ibintu byabaye mu maso y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko rero ubu butegetsi butigeze bugira impinduka bukora. Bikaba byaratumye rero abaturage bahariya mu gace ka Haut Plateau b'abanyamurenge bafata intwaro kugira ngo barebe ko bakwirwanaho baramira ukubaho kwabo. Byaje gutuma Mai Mai rero zikomeza kugaba ibitero, dore ko inka zose bari bamaze kuzinyaga, bamaze no kwica abantu benshi. Abaturage b'abanyamurenge bakoze ikiswe Twirwaneho mu rwego rwo kugira ngo badashira bimire ibi bitero bya buri munsi bitasibaga hariya muri Haut Plateau ya Minembwe. Bakunzi bacu, ibi ngibi bimaze kuba byahise bihurirana n'intambara ya AFC M23
ubwo yari imaze kubura muri Nord Kivu. Intambara rero imaze kubura, uruhande rwa leta ya Kongo rwahise rwikangamo twirwaneho ko yaba ikorana na AFC M23. Leta ya Kongo nubwo byose byabaga yigira ntibindeba, ikiri hariya mu gace ka Minembwe yavugaga ko yo biriya birimo kuba ari ibikorwa bya mayimayi, ndetse leta ya Kongo yagiye yumvikana kenshi ko itabishigikiye, nubwo abo mayimayi bavugaga ko bazahagarika imirwano ari uko birukanye umunyamurenge wese muri Haut Plateau. Reka tubabwire ko papasi ya mbere cyangwa se intego ya mbere yatumaga abo bamayimayi bagaba ibitero na Red Tabara na FDLR bagaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge ari uko bashakaga kubirukana mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bakabasubiza iwabo mu Rwanda kuko bagiye babivuga. Ku ruhande rwa leta ya Kongo bari barigize ntibindeba, ariko AFC imaze kuzura imirwano muri Nord Kivu, leta ya Kongo yose itangira kwifatanya na Wazalendo ku mugaragaro, itangira kugaba ibitero, aho wasangaga mayimayi zagabye ibitero, abaturage b'abasivili b'abanyamurenge baje kubyitanga, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikabaturuka inyuma, by'umwihariko brigade yakoreraga hariya mu gace ka Minembwe. Ingabo z'iyi brigade rero zikabaturuka inyuma, zikabarasa zibaturutse inyuma, mayimayi nayo irimo kurwanira ku ruhande rw'imbere. Ibi ngibi rero byaje kuba bibi cyane, bituma abaturage b'abanyamurenge bababazwa n'ibikorwa bigayitse by'ingabo za leta ya Kongo FARDC, aho zakomeje kwifatanya n'umwanzi kugeza aho noneho bifatanyije ku mugaragaro. Kuri ubu nyine rero bakaba ibirindiro ari bimwe ndetse bakorera hamwe. Ni mu gihe rero leta ya Kongo yamaze gufata izi mayimayi zari zarakoze ibi bikorwa bigayitse, bagahita babahindurira izina bakabita abazalendo. Ku munsi w'ejo Moise Nyarugabo, uyu nguyu wahoze ari senateri ndetse n'umudepite hariya mu gihugu cya Kongo, akaba rero nawe yaramaze kwiyunga kuri AFC M23. Moise Nyarugabo yasobanuriye itangazamakuru ku migambi mibisha irimo gutegurwa muri Haut Plateau, aho yavuze ko aha mu Minembwe hamaze kugera ingabo z'u Burundi, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirenga 10,000 zigiye kwifatanya na FARDC na Wazalendo barenga 20,000 bari hariya. Bivuze ko rero bose ari abagera ku 30,000 biteguye ngo kugaba ibitero simusiga ku baturage b'abanyamurenge b'abasivili bari hariya mu gace ka Minembwe barinzwe na twirwaneho. Ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bavuga ko ngubu ikibaraje inshinga abashaka kwirukana twirwaneho ngo yamaze kwifatanya na AFC M23. Naho ku ruhande rwa twirwaneho bakavuga ko icyo iyi leta ya Kongo igamije n'ingabo z'u Burundi ari ukurimbura umunyamurenge wese uri muri hariya muri Haut Plateau. Bakunzi bacu, reka iki kintu cyumvikane neza. Bivuze ko twirwaneho iramutse ikuweho, twirwaneho zitagihari hariya mu gace ka Minembwe, nta muturage n'umwe woharara ijoro rimwe, nta muturage w'umunyamurenge ushobora kurara muri Haut Plateau twirwaneho itakiriho. Impamvu ni iki? Impamvu ni uko iyi FARDC ifatanyije na Wazalendo cyangwa se mayimayi. Izi mayimayi aho zibonye umunyamurenge wese ziramwica. Akantu k'umunyamurenge kose, ndabisubiramo neza, mayimayi izi zifatanyije na leta ya Kongo na FDLR, akantu k'umunyamurenge zibonye, yaba umuntu iyo zimubonye ziramwica. Ingero zirahari, ntabwo ari ibintu byo guhisha, birazwi. Inka z'abanyamurenge mayimayi ziza zireha inka nka kurya kw'imbuga ibonye inyama. Izi mayimayi rero zikunda kurya inka z'abanyamurenge zitoroye, dore ko ari abanebwe n'ubundi. Abo ngabo bakaba ari abantu, akaba ari amoko yaturanye n'abanyamurenge, ariko bakaba baragiye barangwa n'ibikorwa bibi byo gukunda inyama, batazi uburyo borora inka. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko nubwo leta ya Kongo yigiza nkana, irabizi ko neza twirwaneho ari yirinze umutekano w'abaturage b'abanyamurenge bari hariya muri Haut Plateau. Bivuze ngo rero izi mayimayi ziramutse zibonye amahirwe mato yo kugera hariya muri Minembwe, birumvikana ko iyo ngiyo yaba ari jenoside iri full bamazemo imyaka irenga 8 bakora. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko Moise Nyarugabo yihanangirije ndetse ahamagarira uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi gusigaho no guhagarika ibi bikorwa bigamije kurimburaho umunyamurenge. Umuvugizi
wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nawe ku munsi w'ejo yabigarutseho ndetse by'umwihariko na Barinda. Uyu nguyu Barinda rero akaba nawe ari umwe mu bayobozi bakomeye hariya muri AFC M23. Yavuze ko ingabo ibihumbi 30 bamaze kubamobiriza hariya muri Sud Kivu. Abo bose rero bakaba biteguye kugaba ibitero simusiga ku baturage b'abanyamurenge bari hariya muri Haut Plateau, igikomeje gufatwa nka jenoside igiye gukorerwa abaturage b'abanyamurenge. Ikindi kandi ku ruhande rwa AFC ku munsi w'ejo bagaragaje ko igisirikare cya leta ya Congo kifatanyije na Wazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho bivuga ko hari n'abacancuro bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Aba bose rero bakaba bakomeje gukora ibikorwa bya gisirikari mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi wa Bujumbura ndetse no muri Uvira, aho hari uruja n'uruza rw'abasirikari, aho bivuga ko rero aba bose ngo baba bari mu myiteguro ya nyuma yo kugaba ibitero simusiga mu bice byose bigenzurwa na AFC M23. Inkuru yacu reka tuyisoreze mu mujyi wa Kinshasa, aho ku munsi w'ejo muri Palais National, muri Palais du Peuple habereye igikorwa cyo kunamira uwahoze ari guverineri wa Nord Kivu General Major Peter Chirimwami ndetse na Colonel Rugabisha. Aba bose rero bakaba baramaze kuzamurwa mu ntera mu mapeti, nubwo batakiriho, nubwo bamaze gupfa, aho bivuga ko rero aba bagenerale, aba bombi rero bakaba bamaze guhabwa promotion. Peter Chirimwami yahoze ari General Major akaba yamaze kugirwa Lieutenant General nk'ipeti yahawe mu rwego rwo guha agaciro ibikorwa yakoze byo guhangana n'uruhande rwa AFC M23. Naho Colonel Rugabisha wo mu bwoko bw'abanyamurenge, uyu nguyu rero akaba yamaze guhabwa General de Brigade avuye kuri Colonel Furu. General Peter Chirimwami yaguye hariya mu bice bya Masisi, aho yari yagiye kureba imirongo y'urugamba uko yari imeze. Ni mu gihe uruhande rwa AFC M23 rwari rusumbirije umujyi wa Goma, aho bivuga ko yabara yararashwe na sniper agahita amutsinda, aho rero yari yagiye ku mirongo y'urugamba hariya mu bice bya Masisi mu nkengero z'umujyi wa Goma. Bakunzi bacu reka tubabwire ko nako Colonel Rugabisha wo mu bwoko bw'abanyamurenge, uyu rero nawe yahoze ari inkoramutima ya Perezida Felix Tshisekedi, by'umwihariko akaba inkoramutima ya Masunzu, dore ko imyaka igera ku 8 yose yamubereye Chief Escort, yarashinzwe kurinda umutekano wa General Masunzu ubwo yayoboraga intara ya Sud Kivu mu bya gisirikari. Colonel Rugabisha ku munsi w'ejo nawe yarunamiwe ndetse arashingurwa mu cubahiro, yahise azamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya General de Brigade. Bakunzi bacu, hakaba hari abakomeje kwibaza kuri ibi bikorwa byakozwe ku ruhande rwa leta ya Congo, ndetse hari n'abavuga ko byaba ari mu buryo bwo kwiyerurutsa bashaka kwereka amahanga ndetse n'isi yose ko nta kibazo bafitanye nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni mu gihe ibirego bikomeje kwiyongera bishinja leta ya Congo gushaka kurimbura abaturage b'abanyamurenge, kubahanagura ku ikarita ya Congo binyuze mu ntambara z'urudaca zikomeje kubagabwaho, aho igihugu cy'u Burundi naco camaze kwinjira muri ibi bikorwa ku mugaragaro byo gushaka kurimburaho umuturage w'umunyamurenge. Reka tubabwire ko ku munsi w'ejo rero mu nzu nshingamateka cyangwa se mu nyubako y'abadepite n'abasenateri hariya mu gihugu ca RDC cya Congo, ariho habereye uyu muhango wo kunamira aba bagenerale babiri, aho rero Perezida Felix Tshisekedi na madamu we bari bawitabiriye mu rwego rwo kubaha icubahiro bwa nyuma. Hari hashize amezi 8 yuzuye Colonel Rugabisha ndetse na General Major Peter Chirimwami wahoze ari guverineri wa Nord Kivu batarashingurwa. Ku munsi w'ejo bakaba barasezeweho bwa nyuma, aho mu mafoto hagaragayemo na Lieutenant General Pacifique Masunzu
uyoboye sekiteri ya gatatu ya gisirikari hariya mu gihugu cya Congo, Pacifique Masunzu akaba yari yagiye kunamira aba basirikari yahoze ayoboye ndetse anabasezeraho bwa nyuma. Mu bandi basirikari bakomeye bahagaragaye harimo chef d'état major w'ingabo za Congo n'uyukuriye polisi ndetse n'uwahoze akuriye polisi general ni lieutenant general Bisengimana. Uyu rero nawe ku munsi w'ejo akaba yaragaragaye hariya muri pare national mu ruguja guha icubahiro bwa nyuma izi ngabo z'igihugu cya leta ya Congo zaguye mu mirwano hariya mu burasirazuba bwa Congo. Reka tubabwire ko uruhande rwa AFC M23 narwo rwamaze gutangaza ko rwiteguye mu gihe leta ya Congo yabikomeje ibi bikorwa byo kwiyegeranya no kugaba ibitero. Leta ku ruhande rwa AFC M23 bamaze gutangaza ko biteguye nabo guhita batangiza imirwano, aho bihwiswa ko bakunzi bacu, reka tubabwire ko bihwiswa ko umujyi wa Uvira waba uri on target, aho bivuga ko mu gihe kiri imbere ku ruhande rwa M23 bashobora kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ariko hakaba hari n'abasesenguzi bavuga ko uyu mujyi wa Uvira uhishe byinshi cyane, dore ko hari n'abavuga ko umujyi wa Uvira nuramuka ufashwe abazaba bawuhunzemo izi ngabo za leta ya Congo, FARDC na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zose zaba ziri hano mu mujyi wa Uvira zahita zihungira mu mujyi wa Bujumbura, aho bivuga ko rero AFC M23 ishobora kuzakurikira n'ubundi uru ruhande izaba imaze gutsinda ikarusanga hariya mu mujyi wa Bujumbura, hakaba habaho imirwano ikomeye cyane nayo ishobora kuzasiga umujyi wa Bujumbura uberewemo ibitendo bikomeye cyane, dore ko binavugwa ko ku ruhande rwa CNDD FDD rutarebye neza, badacunze neza ibi bibazo bya Congo bakomeje kwijandikamo bishobora kuzasiga nabo batakaje ubutegetsi bwo kuyobora igihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire, reka dukomeze twihanganishe abakomeje kugira ibibazo hariya mu gihugu cya Congo, dore ko abaturage birangira aribo babirenganiyemo. Reka tubashimire gukomeza kubana natwe, ngende imbera wabagezagaho amakuru. Niba utarakanda subscribe wahita wihutira kwikanda ugakora share na like.